jutro svima ljudi moji, dobrodošli u naš novi video. Danas igramo put prema finalu Eura. Ovo je već 4. epizoda ovog serijala. I danas nam slijedi osmina finala. Tako da prije početka videa ostavite like, share, subscribe i zvonce, a mi možemo da pređemo u naš novi video. Evo ga. Želio bih u prvih 11 ovaj put ubaciti Bruno Petkovića. I to je to. I Ivanušeca bih umjesto Perišića volio vidjeti kako će se snaći Ivanušec umjesto Ivana Perišića. Tako da idemo, ljudi moji, u osminu finala protiv Poljaka. Iskreno, Poljska nisam očekivao uopće da će ju proći u igrici, makar u osminu finala. Što je jako zanimljivo, jer imamo jednog jako laganog protivnika u osmini finala, što je nama normalno veliki plus. Hrvatska protiv Poljske, evo formacija Hrvatske, odnosno prvih 11 Hrvatske i evo prvih 11 Poljske. Rukujemo se, mislim da smo se šake, kapetan Ščesni i kapetan Luka Modrić, ili ti kapetan Poljski, kapetan Hrvatske. I s time je započeo veliki duel između Hrvata i Poljaka na ovoj utakmici. Ivanušec sjajan protiv Bednareka. Ovdje Kovačića, sjajan udarac Kovačića, Modrić šutirao glavom, odbila se sve, lopta do Ščesnog. Ščesni ovo izbijano, lopta stiže prema Luki Modriću koji fantastično igra ovu utakmicu. Brozović, Kovačić, Ivanušec protiv Frankovskog. Može li Ivanušec nešto učiniti? Skoro autogol, no odbila se lopta skroz do kraja ovdje gola. Poljske, dosta je Poljska zakompliciranija nego Španjolska, Albanija i Italija. Dosta vidimo da je puno teža knockout faza, jer u grupama se toliko štedi energija. Evo Petković, Bruno Petković, Ivanušec skoro. Ivanušec zabio iz odbijanca, ali evo korner za Hrvatsku. Modrić prema Šutalu, Šutalo ima prazan gol, no obranio je to Ščesni. Vidit ćemo preko Lovre Majera što možemo učiniti, ne možemo ništa. Silas je ovdje stvarno fantastičan. Ispao Luka Modrić, Šviderski prema Piotrovski, no Brozović, Modrić, stiže lopta do Petkovića, Petković, lošija malo lopta, 1 minuta sudačke nadoknade i kraj prvog poluvremena. Definitivno još nećemo nikakve izmjene napraviti. Brozović, Modrić, sjajna lopta Brune Petkovića koji pada, no nema prekršaja. Zašto ovo sudac nije sudio? Kovačić prema Bruni Petkoviću koji vrtoglavo vrti ovu loptu prema Luki Modriću koji skoro pa što je zablistao na ovoj sceni. Lewandowski protiv Šutala, no Šutalo je ovdje puno
jači, dolazi lopta Petkoviću, Petković prema Lovri Majeru, Lovro Majer protiv trojice, četvorice Poljaka, šutira Lovro Majer, svaka čast Lovri Majeru, a sada ulaze u igru Ivan Perišić i Andrej Kramarić na svoje prirodne pozicije. Svaka čast. Lovri Majeru na ovome pogodku. Čak je 2 izmjene i Poljska napravila, mi još nismo, tek u idućem prekidu radimo izmjenu. Gvardiol greška, no skoro greška Kovačića je ovdje bila, Zjelinski, no nekako blokiran. Stiže lopta prema Ivanušecu, je skoro stigla. Neće ovo biti nikako dobro. Majer, Lovro Majer, sjajna lopta prema šutu, prema sredini, no blokiran je. Mislim da neće ju se naše izmjene ni napraviti. Ovdje Kovačić je dosta sporiji, Šviderski, no Šviderski prejaka lopta i Petković izlazi, ulazi Kramarić, izlazi Ivanušec, ulazi Perišić. Ovdje pa skoro i ta 90. minuta, no mi smo opet u aut ovo odnijeli. Ovo će biti aut za Poljake. I kraj utakmice Hrvatska-Poljska. Svaka čast Hrvatskoj, 1 minuta sudačke nadoknade je bila na kraju i mi smo pobjedili Poljsku s rezultatom 1-0. 0 šuteva u okvir, nijedan udarac uopće nisu Poljaci imali na gol, kamoli ovak šut, ne u okvir nego samo u gol, ne, nijedan. Dok smo mi imali 8 šuteva, a na gol smo imali samo 6 u okvir, tako da posjed lopte za Poljsku je bio 44%, dok je za nas bio 56%. Točnost pašceva ne možemo se ni pohvaliti, toliko koliko smo i Poljska. Poljska imala 74%, dok smo mi imali 76%, nije to prevelika razlika, ali eto. Ali mi gledamo još jednom pogodak Lovre Majera, kakav pogodak. Sad ćemo pogledati to od Davde, od kadra Lovre Majera. Stvarno ga je lijepo uciljio u taj kut Lovro Majer, mada mala lopta je išla. Ovo je stvarno bilo neobranjivo za golmana Česnog, inače najstariji golman. Čudo kak bi to i jedan mladi golman poput Livakovića ili neki takav golman obranio, a mi smo u četvrtini finala ili ti četvrtfinalu dalje prošli protiv Engleza. Englezi su domaćine pobjedili sa rezultatom 2-1, što je jako zanimljivo, ali ajmo se prisjetiti kakvi su Englezi bili u grupama. Normalno domaćini jako dobri, Englezi su mogli čak i ispasti iz grupe, mogu su biti treći, ali zbog boljeg gola razlike i bodova su bili drugi u grupi sa 6 bodova, dok smo mi bili u našoj grupi B prvi sa 9 bodova, svih 9 bodova smo osvojili. Tako da, vidimo se ljudi u 5. epizodi, a do tada veliki pozdrav i čao.